Dobar dan, glih sem šel v igro. Jaz sem level 8 in borim se proti level 1. O moj bog. Dober je, 100% je dober. O ne. O ne. Kako je ta prišel sem? Kaj? Kaj zdaj delam? Ma ta... Tamo sem legel deko, ne? Kdo je to? Adi, level 1. Kar neki, no. To sam neki kupujejo, mislim. Kar neki. Sam tako. To je brez veze. Skaj ne? Pa dejte, no. To je toliko brez veze. Premaguje me level 1. Ja. Oj. Ja. Ampak kako sem prišla v isto igro, če je on... Dober je, priznam. Premagal me je level 1. Ja. Slabo. Ja, grem pa... grem svojim navadnim dekom. Iče samo na igro. Ta video sem naredil samo zato, da... Ker sem šel v eno igro in sem pač... imel unga za nasprotnika. Nič v zadnji. Imate life-a. Ko manj skeleton life-a. Tako? To ni slabo. Royal Delivery. Dal sem ven iz tega deka minerja, pa sem to od Fishermana, ki sem ga dobil pol, pa ja, ne boš sem to spadal. On dal Royal Delivery, on dal Fishermana. Nimam eliksirja. Evo Giant Skeletona, ja, to... O ne. Oj. Ne, zakaj? Ok, ora. Siamo in tower, facciamo. Ne, to sem...
Pa šel še en ta Balloon Fest. Ali pa 2 vs 2. Ja. Pam, para, pa, pa, pa. Čakali bomo koliko časa, a? 3 minute. Idemo še enkrat. In ne deluje, ok. Končal? Ok. Dobar. Naklita, ne. Ja. Ti 200 na trupe, kaj? Hodo. Dej, ja, dej že. Dej to. Klukca, dej že, Mega Knighta. Ok. To upam, da zmagamo, ne? In zmaga, dobili smo 3 krone, ja. To je dober. Kaj v šopu, gledajte. Če si hočete tole kupiti, ja, morate kupiti, itak da morate kupiti. In uporabite seveda mojo kodo, OJ. Moja koda OJ, seveda, to je moja koda, definitivno. Ne, ja, OJ. Supportite OJ-ja. Kaj da je to? Ja, v redu. Ojoj, če bi to zdajle kupil, itak nimam dosti, ampak 10.000 coinsov je 500 gemov. Wow. Kaj pravite, a naj vse to odprem? Ne, ok. To je to. Da ste uživali, kako me je Evelena premagal. Adijo.